pwan Sabbath ngani kich nainisin. Kiri songani imension man family renewe special music. Chimangani kich nge siato ni kunakot don asapwat don ferian ke medicine. Rupon sia rong mengungun kot sia mefian kot atapadan manawachi we siato ni berguruk asiboto ni pod non desor. Sise side met desora tongeni kich nesia side ewea nemeni desor. Christ pusin kot. Kiti songeni kot rene fanson chufingen kiti songeni kemi inach mafefinach mi pod 50 kich online amoko epwe etiwach chiefingen match pingeni non fanson. Deseni ni kena iwa machen ipwe poraus faniten auchean arch Nukunuk ika method Nuku. Iwe mana sipwe sopo sipwe partingor kote pwe fiti kich. Kot sememi naparap dondang ipwe kiti sopan maretuk ren tongeni kem ika emen remen ika imen repwe chufingen ka pon kapwe non deir kota iwa kekeruk non mana nengin mifer kapwe fiti kem kosamujan kapwe sugi auchea epwe apesa Kot Kapas pwe por feye chingani memen ikangani menisin fangtawengun mi fede pwe parsugi neni en rong Kot Kapas eboto ni todong don detipach kot sipwe partingor omuson arch tipis kosamujan kopunan nomret seni de poputan arch chufingen tori Pandesa poran ya stingor donitom Christ ya tek. Amen. Amen. Sia sidei porausen me monan Christ esamo tori fanifan dupen atamei fra tipis nanewe tedipi iwe ifa paipel are ni kichingara ferie kawe met kawe chelira pora podiunganir resop asal kara side ngara sedera yura ra kini kawe chelira ikra podiunganir ngakot torirwa erenir nge ewe metach referring esopina an Kot Kapas. Iwe siaside nge meteora feri ar podingan ire kochenire nge esisidata pusin ar tufichika ar fefer ramochen pore pusin podiu nganir metramochen podiu nge kota erenir nge arasya iwe sop podiu ren ekwe chenire ra finitinganir nge arasya iwe podiu ren ewe manau mipin manawan Christ ewe manau mi unusearch minimal image iwe nanewe fanso niwe kot awataimen man iwe asrate inaiwe ewin man ayan yosar nanewe tendipi pun perngenir nge esopuren meteora ferra ke kira podiu arasya ikara pode pusin timunir nge kota perngenir Christ jok ewe aden manasemuch ijok ewe atonia podiu da arch fulfilling now arch manaumi asel mi ribeng now fan
saboidun kot. Ewe man non ewatun chan Israel kota emuni rusen ilon isip sia side kich mention story ka poraus iwa dupon ra tori wa feniwan pon kota eitinganir usun verferin ewe angangen oseren man iteiten ran ikaimen aktivis iwe epo wata anu asar angeni ewe sawasar iwe pusin ewe sawasar pengeni ewe aramas ewe sar pusin osugu ifa iwe newe man puinika subchan ngeye pusin mefing ewe man iwe esemeren watch verferming ngau efer nge ewe man iwe amera faniten an pupungau ika faniten aktivis iwe sia sidei nge ewe man iwe asisidata usum Christ ewe Messiah ika ewe penansipan kot apon pue to refanifan pue faniten omusemusan aktivis ina pun Christ esemera faniten an pupungau faniten an tipis nge amera fan iten om tipis par faniten aktivis usin jagewe man amera eseor wewen ane pemero nga mera faniten ewa ramas aktivis iwa wat ewe man pude torong don nenian ina usun Christ paipel tongeni kich nge Christ renan tongei kich etiwa ewe angangen amanau an kote pue tinato pue fangara manawan fan iten tipis kote semojen moemen merei pue muira seni ewe manau semuj ina pun kota tinato Christ podon Christ iwe ina ewe ade pue emuni kich sefad ngani ewaran manau ikangani kotsa ina auchean and Christ tori fenifa iwe wewen ekwe aramas arferiewe angangan aseren man fitungerai yer memanan ewe irapenges epode fisira ika menan Christ epo merawan irapenges reseguna metewe epwe fis ngeseni ardigu iwara elia sausage ina popun ra ferie angangan asor pokitan repue sisida metewe po fis on irapenges and Christ epo mera faniter iwe seni atam toriwe fanson Christ mera ekwar seni ewe irapenges story atam iwe iranen dengan ewe irapenges ren luguluk by faith they look to the cross iwe rupanan Christ wa mera iwe ewe angangen asaran man iwe apat wesiro puna poniute pon dan pusin Christ ewe penensipon kot epo mera fani tenach tipis iwa seni ewe irapenges tongeni kich iwe kich ya nende sefar ngani ewe irapenges pun och metach afen fish nonwe siade gud nonwe rungere ier ara iwe kich menisin ekoseni atam tore ewe irapenges seni ewe irapenges story ache fanson kich menisin iwe sia chufingen non ach lugu sia chufingen on ewe irapenges Christ ewe achasefadi kich aramasen fenifan seni ewe piran ewe fanson atama manau tori ewe irapenges apar seni kich tori ewe fanson Christ ewe diwin sefad menisin kich sipwe ani ewe manau ren ach lugu nge esop ren ach fefer iwe imochen emene pochek ifak erdeani ngeni kich usun desen seni paipel ane wopan edisi kich sipo weti metewe ita atam mei frake ki porepue fer nge paipel reni kich nge sise manau ren ach fefer nge sia manau ren metewe ach duguduk
dan Christ. Ikai mene pue andreani kelatia sapun idingat. Kelatia sapun idingat. May oro extra mic, Father Emerson. Yes. Testing. Testing. X2. Try that. So, waksin Kanamuan kelatia sapun urgan. idingat epwe satu nalia seni okisin engor tori engor me idingat gafen asa payangan engor meruan besar. Okay. Iwa sabur urgat waksin egon Tori engor meruan. tori egon meruar yemeta amsa ir ekabejak epirkurugu arferi masuen ewe nuk rebenom fan arubaba pun ewe pukepin basa ian eseor borigada methods medicine mi mak non puken ewe nuk iwe ebenom fan arubaba wakisira kome iwe afeyot pues even Fatur musar. obusal meibun fadat pues even ese dogeri chasafan gerikot rerewe nuk purewe pukepira basa ewe jok aramas chasafan gerikot ren anugu ebe bana ego meru nge ewe nuk esewo aragarang nugu pun ese pun usun met ewe pukepin apasa ian epwe methods medicine ewe nuk ura iwe ebe barang umerigat nge Christ afen akasagi jiraseri erubaba wen ewe nuk ren an kura erubaba Farasegesich. Pun ewe pukepin basa ian farusi Musara icho. Ina kita cakap gitu mohon ewe ka adani. Farasegesich pun ewe pukepin basa. Ian farusi ware fajira anom fan and God Ribaba. Sapare gomeruar. Ina sapuera. Gomeruar nere Christ feri pun feyot ko da pongeri epream pwan tori kewajon Gentiles me ren Christ sises. Pue ren ach nugu si podogeri agei ewe ngan mi ferika ngurupin kot pore. Ya si cakap ifa mutir nandingani ewe era Christ aferi pun ewe feyot ko da pun ngani apram ewe paltori ekwe John Gentiles. No. Kich sia wewe tinga kich sia iten John Gentiles. Gentiles awe ngani ekwe aramas esabir John shoes. Iwe
ko po satu ni sipwe cekpan mutir nenengeni ewa pon kot angani Abraham dan Genesis Shara Genesis engor me Genesis engor meru shara. Amen. Kesemujan kabue ada ni ogesin ngani ogesin iringat. Ogesin sabra komeru kisri geri urigan. Naro fansure was sabon mina para pauri Abraham. Koboto seri faruhom seri arabasom pas seri wesabo. Kobo fe non naro faru nagu buai tigol. Iwe buacam maga buru kara bai kapuri tiebu iwate. Ubu para fe yutu kuara para itom. Kobo even went fe yuts. Iwe fe yutu ko chana fe yutu. Niek fe yanga wa ko chana fe yanga wa. Iwe chana ko bu be isi wa faru fan kapugura fe yuts kreom. Iraina dasin ogesin sipwe nenengyo chiga sipwe focus on. Erapu ipwe efe ngawer chan efe ngawak iwe efe yochur chan efe yochuk. Aramas medicine with diunity brother mention. Aramas and funny fan medicine rabue. Rabu feyech. Ogesin bobo da sefeli. Charco bu be isi wa faru para pugura fe yuts kreom. Amen. Iwe chan funny fan medicine ka chan kom we medicine rabogina feyech ren Abraham, right? Iwe siaside nga Christ I murmurin Abraham. Iwe Christ ewe awato ewe feyech ngani unisen funny fan. Christ ewa auchea sefari kich aramas ngani kot sam Christ ewa omusara chitipis. Christ ewa pon ngani kich ngeo fan son we epwe liuniti kich. Epwe wei kich dan ewe neni pon ngani kich. Erapwe opwe ausap ni wokus ausap osukosuk opwe duguduk non god opwe pat duguduk non nga. Para don iman semea chamong room mandon. Iwe ngangi pwe failai po amadlata iwe neni. Ika ewe neni amadata iwe pwe pusindiwin sefan pwe iwangi kami pwe ewe yai po nanomye emi opo pat nanomye. Ye pon si akauti and Christ pwe diwin sefan ane pwe ewe kich dan ewe neni pon ngeni kich meni sin pwe si po nanomye. Ye ewe feyech kota pon ngeni Abraham. Pwe ipo feruk pwe ke pwe samarapen ewe muiwate. Ke pwe samarapen aramas menisin. Chan funny fan menisin rebo feyech sonuk. Pogiten don Abraham ewe sit ika ewe kapas ika ewe Christ ewe fekto seni Abraham. Ewe poato manose muchngeni kichan funny fan. Iwe ru ogesin dan ewe kalatia sapon idungat ru ogesin muchen iwe par fokus de chamangni kich ewe rapwe yen ese
epwe uta ika yene ke ane epwe chak epwe uta masone we enuk epwe feto epwe ni mama era pwe yen ese epwe uta masone ko enuk medicine me mbeketu dari pukepin iwe epwe enu mama iwe aruane we dasino kesine rapwe ngayen epwe uta medicine me mbeketu dari pukepin epwe feto o kesine ngon me fitu ngon me dungat maraliani safari imenson ngon me ru ena de saporan Nge ekewa nuk resap nongorong wan neguru. Purje usul min amak non ekewa tarapo bipin. Jo afer pugur ekewa nuk pue dia afer pugur ekewa nuk epue marang. Nge reran Christ kura eruba mau fanitats. only the wolf I'm sorry only the wolf era pwe yen a ferry ika pon diuta medicine masano pukopin iwe epwe manawe iwe me chok de defengen me ewe era yen se pon diuta medicine ekwen yuka makiti no pukopin epwe ni mama ngayen a epon diuta medicine ekwen yuk no pukopin epwe manaw iwe erong wan duguduk ika fefer at sipwe ferry masone pukopin sipwe ferry don fefer iwe rapun ika emen epwe eki ane pochek ocho ngani de ferry masone we pukopin iwe epwe fen enu mama puna rapwe yene se epon yuta medicine masone pukopin epwe enu mama nga yen epwe epon yuta medicine masone pukopin iwe epwe ani manaw iwe kich sise tongeni epon yuta medicine masone we pukopin pun ite ran iwe kich mi kuf non manawach non ach ekiek non ach kapas non ach fefer non metsia rongeni ika non metsia kotot irun sisau nenengeni kich mi kuf iwe erapwe armas medicine rafete ratibis rato auchean yewe angangen kot ika angangen amana wewen nge kich medicine armas sise tongeni epon yuta maswen unsene pukopin ina pun meor ewe enu mama pun rapwe ewe enu mama rapwe liunin tipis metewe merak ina metewe sipwe angai renach fefer pun ach fefer iwe sise tongeni sipwe epon yuta medicine maswen danewe pukepin nge meor emen rapwe nge yen a epon yuta medicine maswen pukepin epwe manaw iwe paipel rapwe medicine aramas raktibis rato auchean koto angangen amana nge meor paremen paipel itingan kich nge a patolong don sakupatun sesat medicine sia churi ideten ran nge esop mo faneu ane patibis iwe kich sia sire nge Christ jok ewa epon yuta maswen ewe fa pukopin medicine ina pun ach duguduk don Christ iwe siapal tongeni fiti Christ non ewe manaw semuch esop seni ach feferech ngesenian Christ feferech puni a pon yuta maswen ewe pukopin medicine iwe kit siajak monorong fanurin and Christ we manaw mipin ika faniten an fefer ach dugu ina met sia tongeni angai ewe manaw semuch ren iwe lon ewe story siang seni porosena pram iwe kota kekerau apram senian family ara apram ke podi kita ara semamoinom ke podi kita ara enang ika family pum fefinom ara masom ke po felangan ewe neni ngangi po etingonu iwe sibojok mar eti tidana chakiek ika emena rapwe imenson enme teiri no pure modata opure sairangani euneni iwe murin awato
Done muche for our and China at put less or right with a say, put code Arabai with say. You're a yan over the side of yan. As if for consider less or jogi I put a say. You were Ushing angang may way res, Reseside yan repoda yan, kich sisepar side, you a sipwe king, mate, you mentioned a sechuan, merit, a sechuan a gig, but I put a tone and I put a say, side yan a put a yan, eseor with the guy, chana boy, to our guy boy, fade up, but I put away and family, way neun medicine, you were esiside yan a put a yan. A tell tayo achak parpobudale paras on feli fan you put I put a tone and put the guitar making a move with a maranekis auchean madon kuam go put I put a fed to 50 minute cool so put it off it a promise side when any quota tongeni pwan don pokiten and duguduk you a pram a sausage paipel I think any kich prama yuta di guitar seman di guitar and family you are way puruan you neun puinu lot itan lot you are part 50 non answer you ika prame bocak mamot dan iman wenge ese yuta bo fedan you esop tone ane pon yuta pon kota pon ngani ngodu pona prama yuta wa afedan you ina tundu pona amokut kota emani sen egis megis main sine waya aprame pomogutia kot a wisen eren bugun kesap ebidugu ngau pun ngangi wa non nomrem ngangi poti timunuk ngangi po fe chuk pun kesap osuk sercha negekin rebo osuk nganu iwe amwe po parina sundan manawach kich medicine dan ewa kele rapo rupan sia rong mengungun kot sia mefian kot atapan non manawach sisa ko bidugu ngau pun sia side nge sisa posuk ren desor pun sia side nge meo rewane meni desor ikai pun nom rechi we esapor ach bidugu ngau sia iwe kidisongeni ekwe memef ko yatekin tingor yatekin kidiso sia parada you ko da mo chene po par ngeni kich nge lon ach osuk you sisop ebligu ngau ren ach de gu kraisa kokeri kich obo fetore mi weres mi wosacho ngang ipwe asese kami Christ kuna weres ach riafe ach ebligu ngau ika ko ngau don manawach don manawanach family usin sise side met sipwe fer nge ko ta reni kich don ekwe de seni genai don kod ko ta reni kich nge esop fane wane pwe tumun ngau ni kich me pwe de kich da sipwe tolong don triafe don weres kitsongeni inacha fata pwe inamo nge ach ane bidugu ke bocok wata on ko sisop side nge met sia mo chen sipwe afata yo chingeni kich nge esop ko chan osiko don manawach ika don manawanach family sia side nge meor waten maun de fidan ko me setan setan chan osiko kich nge ko tara pu sisop bidugu ngau ach weires ach riafe ach osik medicine sipo watoren ichak aton yane pwe erisikich ina pun kirisongani ko tren ekwe waten duguduk siapa rata lefirach iramo me sianom don waten osik nge sibochok ebdugudugu samach ko ie powisen erisikich iwe mayor ifak ogesin dan Hebrew engor meo semuchan ko bo sugngeni ifak Hebrew engor me
Hebrew engon meu ogisin onu. Somachane mene pue ande ani. Rusa pun kami ogisin oru iwe para basa eseor even may tongeri apwapwai kot ika eseor Nuku. Ika even auchean epwe kot epwe fokun Nuku yor kot o epwe neun eke miru kuta i. Amen. Amen. Iwe tongeni kich nge esedoni or emene pue apwapwai kot ika esoran metwe Nuku. Iwe maremene padani winchan sopun ruani winchan sopun Omusara so winchan ogisin tiu. 1 John 1:9. First John Ewinson sabun ogisitiu para basa ngega sipwe de tipis ngeri god iwe god de boy apurigate anpon oferi mine meipun god epwe usara tipis o nibetiseri kich fefer menga mercy. Amen. Rua kema touch ko da tongeni kich done ogisin epwe ferry. Ewin epwe omusara met tipis. Aruan epwe nimetiseni kich fefer ngawen tipis benisin. Wewen pwe kot esopche ko musara tipis ngakot epwe parlimetiseni kich ko fefer ngawen ika fefer ngawen tipis benisin. Wewen kangang emenchan soda ika iwa eyer iwa amusamusingani kot iwa tingor amusamusan tipis iwa kot arabu ipwe amusara tipisin soda ngai pede parlimenti mana kesapsion liuniti angangan soda. Amarar and kot tong mani me ngani kich. Kot esapche ko amusaki jena peti kichira sapan liun ngani pare manawan soda kangangan soda. Ngako tamo chene pue omusara tipis nga parlimenti lon manawach pue esapsion ore we fefer ngawen angangan soda ka angangan tipis lon manawach. Amen. Arodan amen amarar and kot. You are chemeni atun ekiskukun mon fenuemwe. Rupon aywa kantori atun kansino awar patere you aywa tolong don ewe imani pinu aywa do kansino. Kansino aywa to feriam ko mekanor ko aganira angangen pinasen tipis. Sipwe samat fan fitu ka war kopong remeria fan fitu. Iwe par fan coach ipu pada anewe ay kot mi kira-kira. Iwe rupon aywa kanto me ekowe sipwe rang faitaren ame tepin chance good me ewier. Yo aywa kanto ay atu nom lukun ay akan awti ko coach remango. Yo karato ay akan me ifa merefengen iwa ma ifa sinom ifa sinom kan sinomet kemefi iwe coach ragan rabu. Wa usinunge touch me chowachok faturuseni ona farewe iwa mefi wa pas iwa perde iwe coach ra na me pal mefi kisnge usine sekon pan nien men iwe non am ko ngau nge iwa kiri songa ni ko pun aside iwe nge
don ekke ogisin sa adliani yung erapo ach duguduk iwe epwe auchea ach duguduk apwapwai kot ika iwade gumet en kota pon iwe rupona ipo musamus ngeri kot activist esop definitive met sokon tipis nge kot apon we bocok omusaira kot apar pon we par limetisen ye ai verføring awan tipis iwe inapun ye awor ai kinamwe pun isetuen esin ai wonon nom non kiroch ai nom non wewe ngau pun ekwe coach usingera era pora pas usingoch metach michoa tursenir ngam ekwe coach iwe usinga me par ore kiskapaseis pun ya me par me fi pun ita usin me par or med me men seniga nge esekon par lien watte wewen nge mechuan or med semus you wen nge achamusamus don era perap don me te wa ferry me cheche kwe wen nge anganga no musamus we parong rong wan ach mefi ika ke mefi nge me or watten metach tursenuk iwe naman ke pode plikuduk nge kot musara am kwe tipis mensin nge ka ke po usume kwe coach ai wara po usin me par mefi nge esekon par inausun iwe wen nge me or ach kapasei sika ach plikuduk ngau met kot me omusara ekwa tipis mensin wa kansinoni iwe ikasi parong rong wan ekome mef wen nge don kwe coach iwe me or tipi marmar nge don ach duguduk ikasi pode gumet kota pon iwe eseparor kapaseis metso ka musamusnga ni kot ka dugu pokot esetoni ane po chofna usungi charamas met kota apasa iwe setoni ane po chofna ngani kich ika kota pon po omusara tipis mensin iwe ko musamus am tipis nge keseparor am ke po tip marmar met kota po omusara tipis ika met ese definitif sokon tipis kot tongeni po omusa mensin iwe inapunach omusamus iwe parong wanach duguduk nge saparong wanach mefi ika mo usin nge kesemefi pokote po omusara mo tipis iwe esabuwen nge epode mat meto kota pone mefi ewe tongeni oram tipu marmar ciwidi pon iwe na pun sisop epiduguduk ngau sipwe curi kot don ach duguduk iwe non achewe desen ikenek memonai popan menida iwe ikaw po chemeni an imenson porau siside ka pon don na fari ka don ach kosigun iwe ereni kich nge unusen an kot pon mensin mimek don pukepin iwe mayor adong ika awewe dan wokisin sedani ewin chan sapune wokisin tiu met ipotongeni met wisei ya ipotongeni ferry pokote po omusare activist met wisei don we angangan omusamus don wokisin sipo parata kotera po ika ko po parata activist ika ko po omusamus activist iwe katongeni angai fayachine wapon ngai kaise ferry wangan parata iwe epoto nana po musira activist wewen ngai na meto proteri mention ereni kich don ko sabat south ocean wewen mayoran kot we part nge may palor research mandona we anga parach part research sipwe omusamus nge wisan kot we po omusara me po padimeti manas ikena eke meta sipwe cecemeni pun setan esap oruk-orukan dan acekiak mamet kapal liwniti pada wecek tipis kapon ke meyen iwe lugu pokot epecion omusara tipis met sipwera ewer sisap timo marmar sipwera setan siseni ngang misire besap mengungun kot ena po mengungun men komacen ke po auchea seni kot ewo popun manau popun feyech popun kinamwe
pun komuchen nge por ai to auchean kot pun ika sia to auchean kot sia to auchean ewe anganong somus sia to auchean kinam dan manawach sia to auchean achi perfecta lon manawach pesor ach tu fich medukun kot Christ areni kich me dukun ngang iwe esor ami tu fich ngodon ngang iwe aor ami tu fich oboto ni ferry metach menisin ina pun auchea por iwe ririfengen le firach magot ideten ran iwe ewe okisin ông sao đó quê pariate kia pun iwa parfiu dan ai ben ren apa trugura metu itai pura ren ai poros ren metu brother dimension ya chemangani kich pun menisin ke kapasen pon lon pukepin me or along rong ikasi mochen pue por asesor lon manawach por kinam iwe me palor research kot a etau pen iwe meto aira auchea factory iwe research sipwe federal kot ewe pengeni kich asesor lon manawach kot ewe pengeni kich ach kinam ach ebidugudu kich ngko terapwe ko perfecto ke sabchak mamata ka gegi nge ipo nganuk kinam ke perfecto re pun ngang ewe popun kinam ngang ewe popun ebidugudu kich ngang ewe asesor lon manawom ngang ni sidei om kana weires osigosuk tria femenisin nge sabtongeni ane pu emene pu sariti nganuk pun ngang chak ewe ramen ke perfecto pu ipo angasakero ina pun ko terapu auchea fetto rei asap fella rene men pun esor tu fich medukun ngang ngai ka ko pu duguduk don metu airenuk fetto yo ngang pu sediti sonuk amu resme triafe ina wisach asipu fetan ngani kot lonach ebduguduk pu met kota pon yo pu chak pon yote kot esemochen sipwe weires non manawach ina pun rapo ikaka weires iwe safean ko perfecto re pu iponganuk am kinam am asese lon itera panacho resen iwe siafan porausuan ngesibu pada eliuni sefari era pun asese David iwe chikar iwe a porausuan storin ichiwa esugudangri kich storin Joseph me pun ko lupon pun Joseph ko ra Feriewe ngangani Joseph ra ekekin repon niera iwra tural lan opang murin rame mere women slave lon Egypt iwe lon ekwe fiduyer emili gu por kinam modon manawer esetoni wor pun esaptoni meduk senir ewe ferming ora feringani puiro iwe ra peitaro ekekin puiro nge eweria fe me choknon nom lon manawer reseside kamet me fisngani puiro ra side pu ra amemera iwe reseside yanon nom yan tori ewe fanson aure wedengita puin kora tori ifa tori ship rebu kame ener iwe lon we story era pu lupen ranon nom fan mesen Joseph iwe ra enini ra prosfengen mamet si sobre angai liudin ach ria feren o fer sia feringani puichko Ruphino Robert arabu ikau borongani betu ereni kami iwe emi osomochen sia kuna sia sidean igulukuna noe siengau posipwe disinge esore mochen epwe disi iwe yesi pude pusin angai liudin ach fer iwe poporaus pun ifa paipel rapu me ore wachan afel chan chiagu pun wawen nge chaniship reseweweti ifa ador chan ekis iwe na pun me or ewe chan afel and Joseph poraus iwe na pun ko resesiden Joseph ngerese parsire nge Joseph me rongeni met kwar ifa nadangau iwe Joseph edirong ara keji murina terara mesana pardiwenu ana
tu ficin polporos a duenu. Tori ana po putale kapase singanir. Me ti faitan sememi meor puimi. Fa yora po putale etikideu pue punen nengani ka awor manawan ayer don manawan puin kewe. Iwe lupa naguna ne manage ki po met. Rapal föringen i piwa kukun Benjamin ewa för raföringen i ina po putale chosani rika kapase singanir pue mo chene poside chiu non nomun puinewe ika rapal föringen i choko sun me do föringen i iwa lupan rara ni puiro me manau iwa rapo iwe afeta kini Simeon arapo iwe toria mi opo wato puimi iwe kukun iwe ipa omusau Simeon iwe murin lupan we rawati Benjamin iwe metewe tes Joseph apal nganir Joseph usir nge awate enen puinewe par chiu pisakin iwe pue punen nengani ka ewe chelos ewe daro wo me chok non nom ifa pue na metewe Moses nge Joseph ina popunewe Joseph turulong don fengau pun seni daro pun semanawe usir nge kon puarane cheni ifan we ra epal sokeseni ifan puin komenisin iwe Joseph apan tesini puin kewe ika me choko rewe manawan daro nan manawer iwe fokun puararan ifa tongei Benjamin anan me watte me sokura pal met ko difangan yo nge eseor ewe ifa manawan daro nge Joseph amo chene preside yo chiu ika iwe kidi songeni kot pun siadegu nge Joseph memonar pir korepue etiu dan isip Joseph afan omusara artipis pun ka sapo omusara iwe esapor ewe asese usun nechewe iterapen lesenara esapor ewe lefid esapor lefid echin defid erfengen sefat pun ewe weires ewe manawan riafe me choknonom esor omusamus esapor ewe chikar non manawach iwe na pun Joseph atoni or an asese atoni pador pechekul sefan defidan pun kewe apador chikar non manawan pal chikar non manawan pun kewe ira side pue repo musamus rene fer ngani Joseph nge chechemeni pun Joseph ese awati pun kewe arepue ferio angan musamus Yeno aferio angan omusamus Joseph iwe lupan semero amero iwe apado rebligu ngau semacho do senikich nemani iwe ekon menayan Joseph shop diwdingan nikich achko fefer ngau iwe Joseph i meside ekir iwa keri rarapo au shop ebligu ngau semacho amero ngang esor meti po fer ngani kami ngang ipo kira-kira ngani kami ipo ime ngani kami ami paltori nemikwe iwe angangan omusamus iwe ayo chpwe sipwe awora don manawach esap chok faneo pwe usun ngame pada che usun me Joseph afer lupa naside nge epor egisep dugu ngaupun sememo ala senigam yone po chuen forcing Joseph ane pwe esap fer ngani kame we diwden fer ngau iwe pusin Joseph iwe aparapo ausap dugu ngau ngang ipwe ime ngani kami tori pad nemikewe Joseph ewe ferewe angangen omusamus esap pin kewe iwe inamet me pal puara medon manawan Christ lupen nomon irapenges ekwe chan area fe yuka fangamei ra feringen iwe angang nge metewe Christ aira semei kopwe omusera pun reseside met raferi iwe Christ ewa par feri angangen omusamus iwe na pun metach angangen omusamus wa ameneche epor don manawach ika seorach angangen omusamus iwe esetone ane por asese esetone ane por chika ika por pechok sefan in defirach
iwe Christ a feria ke me touch fani touch menisin nga si poside nga me auchea me touch angangan omsemus Rupan Stephen ra oturu ifa ngani fa me dukune wa synagogue iwe pari pusine wa rapo rupan anne tarang nga agana Christ yute pedia fechin kot sam iwe Stephen apal tingor pun semei kopwe omusara artipis kich ewa sipwe omusera kochon ifa fefer ngawngani kich ngasi sop awati arapwe tongeni kich nga kich sipwe fen pobuta ele sene rapwe metach angan omusamusiwe ese automatic ka ese pusinchok fisita don manawach kich ewa sipwe fidate ka sipwe kita nga ibu fokun omusara imension tren meto afer ngani ikamu ese to ngangi por omusara po imu chene por kinamwe de fide me kot nge po palor kinamwe de fide me imension angangen omusamus ko de reni kich nge ikasisa po omusara ewe menen moni kich ko de po par omusaya kichera pun ko de rapwe ikake po tingor ngeni omusamusan tipis ngangi wakpon po menisin tipis po omusara ipo par limetik senik ko fefer ngawan tipis menisin kepoche par nausun ngani ewe menchan Nuku ikai po omusamus ngani ke po par fer ewe angangen acha sefar me auchea iwe sengoran nech okisin sipa deveniti ewe ifa ewe pukon kelatia kemochira wan ekwe ifa metach erapwe ekwe ra ocho ngane arapwe eponio tamaswan ekwe nuk rapwe metwe rapwe ni mama ngrasaf feyet puine soremen mereich epotoni anepwe unusearch anepwe ponio tamenisin maswan ekwe nuk yene chek toni ponio tamaswan ekwe nuk menisin iwe epwe manaw iwe siaside nge pukepin rapo armas menisin ratibis rato auchean koto angana manaw Christ jek ewa aworan tu fix iwe kelatia diuniti kelatia sopun idungat imension ika ichio mendemi asemochana upale angani kich okisin rueme fishu ikar sana rueme Remonu tori rueme tiu Karatia sabun urigat wikisin robo urigat revetiu. Ranar Christ sises abibeirisin owaron got rerabi Nuku. Pura abibeirisin mifen papadais non Christ awa marawen Christ. Esapor sakofisen in nefiden son chuda na son Nuku Israel. Nefiden abara marabas migas. Nefiden man with fefin pura abibeirisin awa elfogon non Christ sises. Are abio waron Christ murin awa murure periam. Iwe obage ewe minne go dafen pore. Amen. Metsia achemangani kich memang ifa esop kich murin apram lon fituk kich kawachan Gentiles nge esop kich kawachan Israel nge pon iwe kota rapwe kich ya renach lugu iwe kich mensin siya uditi nen kot renach chufengen me Christ sises iwe atsa puditarong Christ iwe puditarong kepas poros faniten papetais rupan siya papetais iwe ina metach palara rupan siya puditarong Christ ika siya manawani Christ iwe siya angay ewe pon kich murin apram lon ach chufengen me Christ esabulon fiduk nge lon Christ iwa siapan part ika siapan chani ewe ifa siapan iteni nge kich murin apram esabulon fiduk mecha ngendon ewe pon ifa kota angani apram
iwe sia side metach pepetais iwe ifa esisinen and Christ meto an mera an peyasdok para manau sefat iwe inapun paipel dan maketiucek dan Ephesus ruani okisindimu adigudimu ngani onuk erapo achakor emen kot achak palore luguruk achak palore papetais iwe papetais kichimi iwe ina ewe papetais Christ parngeni kich posibo epru Christ ach minan epru dan metach medicine iwe Christ ese papetais luponan emen menikot nge fitu yerin lupona papetais idik yerin iwe Christ failure and chance of papetais dan iwe chenupu Jordan po papetais iwe chechemeni pun paipel rapwe lupon tira ikakokoro fan kodik iwe sisidata meto ika emena pinai potur eseor kasagas sisidata met mero emena ramas ese ngas iwe owen mero iwe lupon sia pinai potut eseor sepal sia delengeni pesia mero lupon sia tulong fanewe kodik ika fanewe set sia sisidata ach sa peyas do sa fiti Christ lonan peyas iwe lupon sa poeta seni lano kodik sia poeta iwe sisidata sia poeta lonewe minafun manau lon Jesus Christ ina usunat sia puritanong Christ poe ewe imensionun dom iwe amero iwe ewe imension menafe iwe poputa dia manau ina pun rara potau sinate secuan sasakau ina ewe imensionun minendom imera peyasdo nge ena imensona wagina ewe imension menafe lon Christ esabon pusinan kesiuri pasauden nge seniana pacengeni Christ iwe uditi emen armas ni sefe lon ewen aruan kornit sapon limuk okisinengol mefesu rapwe ika emen pacengeni Christ meto afis suk ngani omusara suk ngani cek ye yosia aliani sengonne jokesin sia separa lesen aruan kornit sapon limuk okisinengol me fisu Rajibinne arrever arnom non Christ. Ieven förgen kot nife. We waren nom awes ni evara wife afis. Amen. 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 Kidi show mare di kot. Iwe epwe ifa ibu de poraus ngani kami kich medicine nekke ngani kami mikwe minafun chan pepetais ye pon ko dara po ika emen pacengani Christ iwe uditi emen armasmi surfe ewe menendom wesidok nge ewe manaumi fe non Christ iwe poputa inapo pun si secuen feri ko fer sia feri mi ingani de tipen kot nge sia feri ko fer mi murinne ika kichan oputar masmeram iwe lupon sia pacengani Christ iwe sia uditi chan tongei armas ika kichan metewe organera kichingau ika kichingau meram ngorupon sia pacengani Christ iwe sia uditi emen armas mi kich sia kinana meno supang ngaworach chungu aworach mochen sipwe edisewemen pogiten met pogiten ewe manawan Christ sia pacedong don iwe paipel rapo kot mi tom awor sia pacengani kot itong pogiten sia pacengani kot ewe tong ika kot don manawachi wa toni walong ekwe
verfermi murinne dan manawach. Iwe ina pun sise chiwen ferri ekwe minenom ngesia manaw dan ewe manaw mi fe lon Christ. Ina usinat sia puditarong Christ dan manawach. Iwe Isaiah sabun oneme ruani. Isaiah sabun oneme ruani. Ko semujen abu pada dani esisinen kich Isaiah onemeruani okesin onu. Isaiah onemeruani okesin onu. Isaiah sabun oreveruari wakisin oru. Para pasa medicine awafentibis. Kevefer may pun rajak usun kurun magagu. Pokiten ketibis ewa wausunjak cerira men mitin ayoron o ora esira ren esepwen. Iwe okesin ereni kich nge kich chantibis. Ach kwe verfer mi murinne raja kusun met. Eche mangakemi fitibudubud. Iwe ikina iwa awai eche mangakemi fitibudubud pun epwe fata chingeni kich met paipel areni kich. Lona sia gegi pesia kan ngeni kot. Ikasia chan tuput ikasia fer ko verfer mi murinne nge fan saboidun kot di rapwe. Ach we verfer mi murinne sia gegi nge sia kan ngeni kot nge meren kot di sia chokusun mangakmi fitibudubud. Iwe ye usun manawach ki charamas medukun Christ. Ikasisemo pachengani Christ. Iwe ach manawi wasibochak ferry met mochenin ewe fituk. Sibochak yungani kot non manawach. Ina usun ewe manawen fituk ikasiboche. Nge rupan sia manaw don ewe ngun rupan sia pachengani Christ. Iwe fitipudupud ikat fermi murinne kotese nenengani rapwe sa chokusun mangakmi fitipudupud. Lupan sia pachengani Christ iwe sipuchakalo leongani nge manawen Christ mangak eseor fitipudupudun. Ina and Christ manawmi unisearch and Christ mi manawmi pin. Iwe lupan sia nom Christ iwe achewe manawen tipis manawen asau achewe manawmi fitipudupud meta mi chion kuna pota posia podiro fan ewe manawmi pin ewe manawmi unisearch manawen Christ. Lupan kota nendengani kich esechuan kuna achewe fitipudupud. Pagkota guna ewe manawmi pin manawan Christ siya podira fan. Ye an kot ke angang amen pusin kudan manawe. An kot mochen pun esop mo remen mereit epwe pichira seni ewe manasemuj. Kot mochen pue ideitach kiche ke sinonom non eneni tori chiechach kore sinonom iwe emochen ngesipwe podira fanewe manawmi pin manawan Christ. Ina pune rapwe ach manawe simanawre ach dugu. Iwe sipwe
sengoni adani ewe Ephesus sabon ru Ephesus sabon ru Galatia ewe Ephesus ye nei sengon auchean semujan kobwe Ephesus sabon ru auchean ada asani auchean wadu ngani engod Ephesus sabon ru kisin wadu veri yagon. Pun khiran kot words owa gurabara khira birguru. Ye ei barang owa eri esap efisievi. Pue en kot ni fang erikevi. Esap pan ni wuri rabiagang. Pue esap wora bere botogeri eigeng ikesi kesi. Pun kot a furry kich pusi pue eri ei barang. A furry kich non Christ sises pusi pue furry ekwe fur mi wurinda. After I want not a fairy touch pusi pue furry. Amen. Kesemujan kebaca kemucira on nece dah sinokesin. Iman sang kesemujan kebaca kepat adlian ingani kich rom sabon onu suame idungat. Auchea kemucira ya sibadi wintonge sibaca kepat sabon ingani rom sabon onu auchean suame idungat. Rom sabon ru kisin khreberiat. Puni urit tibis mero ngen kot nifang marawasemuch non Christ sises at savon. Amen. Amen. Liwin tibis mera metuan kot difang marawasemuch neun non Christ sises. Christ Jesus kan Jesus Christ. You marawasemuch nge support metach don Ephesus sabon ru walu erapu seni jogan kot wechen en kot imei merch you na pun siato ni ani e marawasemuch renach metuet renach duguduk esaprenach sipo busino chocho de angang inapun esetoni oremene pue sigasini esoremene pue rapue yua fokun ani marawasemuch pokiten iten sabat you are a fat ngang chon paipel study ngang chon what they are what you done came a touch medicine e wokisin rapu acho kusun e mangakami fitupuruput sise ani manau ren ach prefer ngasi achok manau ren ewe chenin kot non ach dugu po Christ ewe apenasipon kot atina to po e potodong don neniach po ewe mera rurun pom ikai ewe mera po rurun po ai Christ a purite ataon na we ataon po ye po de ani ewe mera po de etiwang ni kich anoe manau semuch ina popun e wokisine rapo en kot lifang ewe manau semuch don Jesus Christ sise angai renach verferret ngesi angai renach luguruk don ewe verferun tong a paral don en Christ asarara manawan fanitong par fanitik och lifang iga emene lifang ni kich och metach iwe esekon wewe ach sipwe esikesik fanitane ikai men sono pengeni e wa terakku e fach forpai iwe itaiten ran iwa chakora chefetan leir ko chan chu ki ka chan micro ifa ekkigi ataya poi esika wa forpai nge pogitani chio mesire nge ewe forpai esop wa seni pusin ifa meten seni pusin ai manon ka ngang we resingan ye po ocho chok lifang iwe ichio saptone ane po ingeti aiwe sikesik e po rapo me pungan na sikesik nge asa palkoni ingeti pun ena wa iwe esormo ekkekise efekapa neun pun ena iwe difangan meren proteri mention iwe ina usun mana semuch si saptone asipwe ngapun ipode ani mana semuch pun ngangamen samarap ika ngangamen inerap me fokun a chocho dona manawan soden ngang me fokun a chocho de fan a chocho le yadak iteiten de esesor le kunyor
E ke me ni sini me na motongau. Me auchea. Nge esabuye me te poato ewe manau semut. Ewe manau semut siachak angai ren ach duguluk lon Jesus Christ. Ipo pada liuni ewe manau semut siachak angai ren ach duguluk lon Jesus Christ. Usun sia lio sini ya. Lon ach sia podi lon ewe manau mi pin ewe manau mi unisearch mi nimerch manau Christ iwe usun nge ko de sechuan guna bagi chantibis. Pesia monorong fan nurun ewasor and Christ fan itat. Ye cek popun minne ko de sechuan guna ach fidibulubud pa guna ewe manau mi pin manawan Christ. Sia koffer ren kasia podida ren. Ye and kot tongenuk and kot tongeni. Kota emuchu igugun met epoferi po mecheres aksi potolong don ewe manau semut. Nge sabay weresi. Po ikaw ewe manau semut je potong rong wanach elia sausage ikaw wanach po nute kawenuk iwe esab mo recommendate e potori dan. Po paipel reni kich nge medicine kich iwe satipis. Iwe siawe weting metwe wentipis ata yan kot kawenuk inapun poru angan musumus. Iwe inapun sisop ebluguluk ren ach angang ach verfer nge sipwe ebluguluk pun Christ afan feri metach menisin fani that. Ye igugunan ko tongei kich tongei neuchke tongei achke family tongei kich menisin. Inapun ikagapunan nera iwe ye amwe family. Kosamu jerga bochakan nera de pegum. Nenela dikun segurum, nenela mom, iweeke ka kuna ye siaside nge me wor pitske resepan nom de filas. Nge simuchan sipwe pese nge nilan manawach. Po sipwe nene fengen nge sipwe side nge kich sia eo family auchea meren kot. Ina pun ka sia side ane mena kokotungau donan manawan saudang iwe sisop etipisi, sisop pani, sisop ngunung. Ngambil sipwe fer, sipwe curi sipwe pecakira de tipa. Kesap tu menengau pun esecuan toa yang ko te poli un sefat. Ngai simucen po unusen ach ke family sipwe fiti kot ne tolong non ewe munda. Ina wisach meren kot sipwe ya te ki fengendi ach ke family neuch ke pusin manawach. Pusipwe pecakud, pagi simisire pagi siminon nom none watten maun iteiten ran. Ika mo si semucen sipwe nom lone maun nge sisetona sipwe utigi jusen ye maun. Iteiten ran kichimi nom lone maun. Ngach pecakud iwe eseor rong wanach tufich. Ngach pecakud ika ach victory rong wan Christ. Amo ko te pwe FAU chiu manawa chemen memen. Amo ko te pwe FAU chiu ach ke family. Sisap chiuen tumunungau. Sipure chok madate ururun pwe fan show niwe esap chiuen fan show na sipwe tumunungau ka sipwe ifan. Sipwe chiuen feri angangan amadate. Ururun pwe sipure chok madate. Sisap angangan amadate. Ururun de pure wes angangan amadate. Nge sipure chok madate. Ngeni kem on feni watch ke walugun iwe rupa nachok epwe porau sensip ligu pemeta wafer aya po putare amordata punai potota one wasip ina pun esemo fatioch porau sensip ngachok fetalona sepuar pun watch wasip pure songene feni watch ke feni wen fan iwe fokun mordata seni jogi kinai iwe rupa rara po wauti bisa ko ro iwe sapat ifa ayo apan poche kemde pun ewe pos ika ewe moche nasi paguna feni watch kewe ewe me fokun watte melande tipache ach pos asipo churi Christ sipo kirsonga ni pun ika sapunum yo ngang sapunum nom eya amo pos ko te bawattero don manawach iwe lupa na me wakan sayang ni ekofenu on watch ko sip
Dapat ni ko fefin ko semrit ra mus ika fokun annut rese monga pecekular po monga porenar meten nioput. Ngolu ponar cere keren rapun. Ewe fani wa watte. Yo amedi ku metrafer. Kiti pepeta menisin esor da ewe ekin nioput ka ewe men pun. Poya na repode tiu ngone ewe pi. Don manawer. Iwe yes aside don pusine ewe kere rapue. Amon lata ami soreng pun adling meto adling. Pian lang. Si sop ciwan tumunung ngau. Si ponan defetari ka me work tumunung ngau na family. Emuchiu igu kan ach tongeni. Lan yatek lan chufengal lan kapasen kot. Pese lan manawach. Pesi po acho. Pun si samojan emen mo ach family epwe emuseni kich. Amo unusen lan ach family fiti fengal me lifangach ke neuch ke kot afangeni kich. Si po fokun emuchiu par pesi po emani unusen ach family. Ika ke po tolong don asamendang ngekot epwe imenson ewar kot ngangi nge pota achak en nge tete ikifanchak di fangami kuwa yua ngani kami yue me tete me imenson au bepelu ngani koti kai wortu mununga esore na mana boleh cek roti yua wa amusala kot me punga yue me wor wisach meren kot rasipwe emerirta nechkue lon arrepo ni wokus kot lon manawer repo sidei kot ewer repoto wa seni kot lon fanson pokiten setan epwe ifa I chau na butaki ngome wor fanson lupon repo palme fiewe mengungun kot ngerepo liwin sefer ngani wa sia emenirta seni de kunir ina pun si sepal ifa ko na weresi manawach kichin masam kich sia feri wisach nge me wor filata ngani emen Nech kwe kamu repot timunungau ngasi pocok yata podu ponewe ewe waten ke poto ngerepo liun sefar ngani ko pun simochan ngasi pefeto ko tarapo imenson kawar ewe ko tiwawar nge parie family ike di fangam komedisin ay wapal watorem amo ite poena ach perioni ko na ne fanson kich medicine iwe esop sen ya tu fits ngayan kot si pwede gitu dia tingor ko te pese pusing don manawach pues si sop tunana si sop tumunungau ngasi pwede chok non nom on moda tangan iwe fanso amo syarat tipis ren an padangat tamat desen amo ko te pwe pusine feye chu at desen emen ngani kich desor Tori we fan son Christ apone poliun sefan ngani kich. Kini so ngani kami menisin pa pansarat.